Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Kuro vê rojdayê çi anî serê min îro. Wey. Ah, piştan. Benim bavar çedek iyice. Nikarim ha penci car mı nefisi? Penç, çar, heşt, Alo, Belê. baver. Oo. Azacan merhaba tu çavayî? Çavay, tu başi? Başım gelek spas tu çavayî? Spas baver. Bavê te, birayên te çawane? Hemû jî rindin birê min hemû jî rindin. Pirtûk hatin. Gelek spas. Ê baş ez, gelekê xweş bûm. Apê min pirtûkanên gund. Mala te ava. Spas, mala te jî ava. Birayê min jî silavan li te dike. Tu jî gelek silavê min ji wî re bişîne. Serçavan tu Ji çi bavê- dikî? Dengê te ne baş e? Qey tu nexweşî. Kuro çi nexweşim û çi hal. Çima? Çima, pirsek baş bû, çima. Kuro min dixwast ez biçim matçê temaşe bikim. Maçê temaşa bikî? Erê. Dengê te baş nayê. Min dixwast kuro ne temaşe, heş serê me de nemaye. Min dixwast hederim matçê bilîzim, maç. Wa tu jî maç dilîzîn ha. Erê, te ez fêr kirim alî. Îcar min migwazê çi bikim? Bu ez bikarim herim matçê bilîzim. Migwazê ji rojdara bêjim ez nexweşim. Te bu çi ana? Min xwe nexweş kir. Ay pişta min, ay zikê min, ay serê min nizanim çi wida, rojda jî bawer kir. Min çi dizanî ku bi rojda li pişt derî min temaşe dike? Hat, dît, mesele çi ye? Mesele çi ye? Dît ku futbolê hemî li min, cilê futbolê li min, ez herim tu futbolê bilîzim, dît. problem Aciz çi ye? kir. Xeyidî. Xeyidî. Erê. Çima? Kuro dibêje ez hêdî hew bi te re dipeyivim. Çima, dibêje çima. Dura çi bû? Kuro dura çi bû? Dura gwazê te ceza bikim. Çi zanim? Wey mala min ê. Ay, destê min pişta min, bawer. We çi kir? Kuro dibêje divê tu sed caran, tu goyê xwe didê min baş. Sed caran divê tu binivîsînî, ez, yani azad, ez sozê didim, yani ez sozê didim rojda, ez sozê didim ku ez ê derewan nekim. Deyce tu dibînî? Sozê bide. Ma çi ye? Ne zehmet e? Ne zehmete? Lê? Were kewere binivîsîne binêre zehmete yan na? Kuro ev çike ya? Wek zarokên dibistanê lazim e tu binivîsînî. Vallahi xirabtir zarokê dibistanê. Vay mala min ê. Bawer tu halê min îne. Kuro ez derê derketim. We dest bi şer kir. Erê wallah me dest bi şer kir. Eyvah. Yani tu ne çû maçê? Kuro ez çûm maçê, ez çûm. Lê me destpêkê pirtûk birin termînala Dêrsimê, ez çûm maçê heta ez giha maçê nîvê maçê derbas bû. Erê. Te çend gol avêtin? Çend gol? Dîsa min du gol avêtin, du. Erê. Na valla ne bawarım ha? Tu sadece halete xirab e. Erê wallah dîsa halê min. Tu zanî netîce çend bû? Çend bû? Çar bi sıfır bû. Hûn çar bû? Azad, wextê Azad çû ket nav lîstikê, du deqede du gol anîn. Tu zanî? Çi çar bû? Kuro ew çar bûn, ew. Yerî. Çawa xelas bû? Di do çar. Yani Yan ew dakir. çar em di do. We an dakir. Erê me wan dakir.
كرة ورا مجي خلاص بك. ليه دمك جامتا متقادر من نتزان يا اي والله راسته باور. ناجي كاتي دمرة نام نايم كارمن وربرة اي باشا من البنداتنا. عاد الروج باش بمني قاشي سلافي من جرا بيجا روش باش ام دشمه هفدو دبينن. هري اي سباس. خابي زاني نهاجی امی هن لیکرین دن به دما بهوری ببینن جبو که ام هم دما بهوری یعنی پاسه باش فهم بکن هم جی لیکرین خواه دیسا دوباره بکن لیکره خوارن تی بیراوه مگوتو بو از دخم دما نهاده یعنی پرزنتی ده از دخم تو دخوی او دخوه دما بیده مگوتو بو از بخم توی بخوی او بخوه باور بلا بالات سر درسه به قشمریان نکه لید دما بهوری ده ام چاواد بیجن مادم کوکاوی خوارنه مروف انرژی دا بیجه و مروف قرطافین کسان داتینه پشتاوی هنگی دبه چی؟ من خوار. راست تخار تو چی ما نابیجی از خوارم؟ نزانم ماموستا. دو کرمانجی ده قایده یک هیا یعنی زاگون یک هیا گرامرا کردی ربازك هي يعني. اره امجیه را دبیجین ارگاتیف یعنی لحف کرنا دما بهوری ده گاوا که لیکره گرگوهیز به یعنی ترانزیتیف به یعنی مروف دکاره بوی لیکره هر وها برسره که جی بده ناف یعنی اوبژه که جی بده ناف مروف جوی لیکره را دبیجه ترانزیتیف مثلا ام ببیجن چوین نه ترانزیتیفه یعنی نه گرگوهیزه لگاوا که از ببیجم خوارن چه خوارن؟ سیف خوارن، شیف خوارن، پرتقال خوارن، نان خوارن مروف کاره تشتان لیزیده بکن جبروی ام ببیجن او لیکره که گرگوهیزه یعنی مروف پرسا چه جیدکه و هگر برسف مروف کاره جیرا ببینه برسفه او دبه لیکره که گرگوهیز یعنی لیکره که ترانزیتیف لیکرین ترانزیتیف یین مینا خوارنه دما بهوری ده به گروبا جیناوان یا دویم را تکشاندن یعنی نه از خوارم لیبل گرک مرو ببیجه من خوار من خوار من رات التخاريه و فهم کر؟ هري گاوا که از سیوکه بخم از سیوکه دخم از سیوکه بخم لدما بهوری ده از دبیجم من سیوک خوار سيفك خار من سیوک خوار لگاوا دو سیو بن من دو سيف خارن چما ام دبیجن من دو سیف خوارن و ام نابیجن من دو سیف خوارم جبر کو تشتین کو هاتن خوارن پر هجمارن اینگه لیکرا گرگوهیز دما بهوری ده دویج آلیه کسان و هجماران وجی لگورا برسرا خوابه یعنی اوبژه خوابه سیف پرن هنگه دوی لیکر جی پر به من دو سیف خوارن تا دو سیف خوارن وی دو سیف خوارن یعنی اگر روجدا خواره به وی دو سیف خوارن ما دو سیف خوارن و دو سیف خوارن وان دو سیف خوارن لگاوا سیف یک به من سیوک خوار تا سیوک خوار و انجوی سیوک خوار بقلمك خار ما سیوک خوار ما سیوک خوار جبرکو سیوک تنیه و سیوک خوار وان سیوک خوار و فهم کر؟
بله من سوک خار te سوک خار او سوک خار Na. لی من دو Wî سیف sevek وارن xwar. وی سوک خار Ew sevek xwar nabe. Hengê te bêje ez sevek xwarim. Ma dibe? نابه Nabe. من سوک خار تو سوک خار Na. ده Binere. سیوک خوارن Du grubên cînavan hene. ha Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Ew. tamam Gruba duyem jî ev e. Min, te, Me, wî, wî, an jî wê, me me, we, We. wan. وان Di dema bihûrî de ji bo lêkerên gerguhêz yanî tranzîtîv Erê. gruba duyem tê bikaranîn. Ji bîr nekin. Ji ber wê ka bibêje vexwarin di dema Min- bihûrî de bibêje. av من av ve xar Belê? te av ve xar Belê? ev Na. av وی wê av ve xar eger jine wê ev Ah. ve xar merbe vî Wî. av wî av ve xar me av ve xar we av ve xar وان wan av ve ve xarin Na. ve xar Eger gelek av hebe em bêjin 5 bidon av hebin mirov dibêje wan hemû bidon vexwarin. bidonên avê vexwar. min te Lê av Ve ne wî. tiştekî wiha ye ku mirov kare bibêje 1, 2, Du, 3, sê. 4. Ne wa? nayê ji martinêrê Av nayê hejmartin. Ji ber wê em wê yek hejmar qebûl dikin. Mirov Tamam. dibêje wan av ve vexwar. xar Hin kes hene dibêjin wan av vexwarin, wan nan xwarin, lê belê ew devokî ye. Divê bi awayê gramatîkal em dibêjin wan av vexwar, wan nanek xwar, wan sêvek xwar. Lê gava sêv pir bin, wan du sêv xwarin. belê We fam kir? erê Mane kurdî hebûna me ye. Mane me ye?